Tauba сүрөсү. Башкача айтканда Тобо деген мааниге келет. Мадинада түшүрүлгөн 129 аяттан турат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Каргышка калган шайтандан улуу Аллах менен коргоном. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Бул Аллахтан, анын элчисинен мушриктерге эскертүү. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Ey mушриктер, жер жүзүн 4 ай кыдыргыла. Чындыгында Аллахтан кутула албашыңарды жана Аллах капырларды кордоорун билгиле. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Чоң ажылык күнү Аллахтан жана анын элчисинен элге бир жарыя. Чындыгында Аллах, анын элчиси мушриктерди четке кагат. Эгер тооба кылсаңар өзүңөр үчүн жакшы. Ал эми баш тартсаңар, Аллахтан эч кутула албайсыңар. Эй Мухаммед, капырларга сыздатуучу азап бар экенин кабарла. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Бирок келишим түзүшкөн мушриктерден кийин силерге бир да кемчилик каалабаса, бирөөгө көмөк кылбаса, анда алардын келишимдерин мөөнөтүнө чейин бүтүргүлө. Чындыгында Аллах такваларды жакшы көрөт. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Ыйгайлар чыккандан кийин мушриктерди кай жерде көрсүңөр да өлтүргүлө. Аларды туткундагыла жана курчоого алгыла. Аларды камоодо ар бир жолго тургула. Эгер алар тооба кылышса, намазды толук аткарышса, зекет беришсе, анда алардын жолун бош койгула. Чындыгында Аллах кечиримдүү, мээримдүү. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Эгер мушриктерден бирөөсү сенден башпааник сураса, андага Аллахтын сөзүн тыңшаганга чейин башпааник бер. Анан аны коопсуз жерге жеткир. Бул алардын билбей турган коом экендигинен. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Allah жананын элчисинин алдында мушриктер менен кандай келишим болушу мүмкүн? Бирок ыйык мечитте силер менен келишим түзгөндөрдүн башкалары менен. Алар силерге жакшы мамиле кылса, силер да алар менен жакшы мамиледе болгула. Чындыгында Аллах такваларды сүйөт.
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Кантип, эгер алар силерге үстөмдүк кылса, силер менен тууган экендигине да, өздөрү түзгөн келишимдерге да карап отурбайт. Алар силерди оозу менен гана ыраазы кылат, бирок жүрөктөрү өздөрү айтканын чанат жана алардын көпчүлүгү бузуклар. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Алар Аллахтын аяттарын арзыбаган баага сатып, анын ислам дининин жолуна тоскоол болушат. Алардын жасаган иштери кандай жаман. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. Алар момундарга берген анттарында, түзгөн келишиминде аткарышпайт. Мына ушулар чектен чыккандар. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Эгер алар тооба кылып, намазын толук аткарып, зекет беришсе, анда алар силердин диндеш тууганыңар. Биз билген адамдарга гана аяттарыбызды баян кылабыз. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. Эгер алар уадалашкандан кийин өз анттарын бузуп, диниңерге тил тийгизсе, анда капырлыкка жетекчи болгондор менен согушкула. Анткени алардын анты ант эмес, балким алар жамандыктан тыйылышар. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Ey момундар! Анттарын бузган пайгамбарды журтунан кууп чыгарууга умтулган жана силерге биринчи болуп кол салган коомго каршы эмне үчүн согушпашыңар керек? Алардан коркосуңарбы? Эгер ыйман келтирген болсоңор, анда Аллахтан гана коркуу зарыл. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. Алар менен согушкула. Аллах аларды силердин колуңар менен азаптап кордосун. Аларга каршы Аллах силерге жардам берет. Ошондой эле ыйман келтирген коомдун көөдөндөрүн ачат. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Алардын жүрөктөрүндөгү ачуусун таркатат. Аллах кимди кааласа тообосун кабыл кылат. Аллах билүүчү, даанышман. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Силердин араңардан согушкандарды, ошондой эле Аллахтан, анын элчисинен жана момундардан башкаларды дос тутпагандарды Аллах аныктабаган боюнча калтырып коет деп ойлойсуңарбы? Аллах силердин жасап жаткан аракеттериңерден кабардар. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر
أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Müşrikler özlerinin kapırlığına göv ola turup, Allah'tın meçitlerin kuruları jarabagan iş. Alardın amaldары tekke ketip, alar tozokta tölükü kalışat. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allah'tı meçitlerin Allah'a ahiret gününe işengen, namazda toluq atkargan, zeket bergen, jana Allah'tan gana korkkan adam kurat. Mümkün alar tuura jolda boluşar. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Ey müşrikler! Sizler acılarga su berip, ayık meçitke eğilik kılıuçulardı Allah'a ahiret gününe iman keltirip, Allah jolunda soğuşkan adamlar menen teňeýsiňerbi. Alar Allah'tın aldında teň emes. Allah zalim kowuldu tuura jolga bagytlabayt. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Iman keltirip, jer kotorup, Allah jolunda mal mülk jandары menen soğuşkanlar Allah'tın aldında uluu darajaga ii. Mına uşular baktıluu boluuçular. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Egese özünün ırayımdуулuga, razılıga, jana turuktuu jakşılıkka ii bolgon baktar menen kuvantat. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Alar anda tölükö kaluuçular. Çındığında Allah'ın aldında uluu sıylık bar. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Ey momundar! Eger ataňar jana agalarıňar imandan görü kapırılçılıkты jakşı görüşse, alardı jakınım dep eseptebegile. Kim alardı dost sanasa, anda alar zulumluk kılıuçular. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Eger ataňar, baldaryňar, bir tuğandaryňar, juwayıňar, dostoruňar, tapkan mal mülküňer, toktop kaluusundan korkkan sodalaryňar, jana jakşı görgön üýleriňer siler üçin Allah'tan, anın elçisinin, jana anın jolunda soğuşudan artıgıraak görünse,
анда Аллахтын амири келгенге чейин күткүлө деп айт. Allah бузук коомду туура жолго баштабайт. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Чындыгында Аллах силерге көп нерселерде жардам берди. Ошондой эле Хунайн, башкача айтканда, Мекке Таифтын ортосундагы Хунайн деген жерде мушриктер менен мусулмандардын ортосундагы болгон согуш болгон күндө жардам берген. Ошондо саныңардын көптүгүнө таң калдыңар. Бирок ал силерден эч нерсени кайтара алган жок. Ошондой эле ал жер кенен болгону менен силерге тарлык кылып, артыңарга карап качтыңар. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Анан Аллах өз элчисине жана момундардын жүрөгүнө бейпилдик салып, силер көрө албаган аскер жиберип, капырларды азапка салды. Мына капырлардын жазасы. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Бирок Аллах кимге кааласа ошого ырайым кылат. Аллах кечиримдүү, боорукер. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Ey ыйман келтиргендер, чындыгында мушриктер ыплас болушат. Ушул жылдан кийин алар ыйык мечитке жолошпосун. Эгер кедейликтен корксоңор, Аллах кааласа силерди өз артыкчылыгы менен байытат. Чындыгында Аллах билүүчү, даанышман. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Kitep berilgендерден Аллахка акырет күнүнө ыйман келтирбегендер жана Аллахтын, анын элчисинин арам кылган нерселерин арам катары тааныбагандар, ошондой эле чыныгы динди тутунбагандар менен өздөрүн кор тутуп, салык төлөмөйүнчө согуш кыла. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Иудейлер Узайр Аллахтын уулу дешет. Христиандар болсо Иса Аллахтын уулу дешет. Бул мурдагы капырлардын айтканына окшоштуруп ооздору менен айткандары. Аларды Аллах жок кылсын, кантип акыйкаттан кайтып кетишет. Алар иудей илимдүүлөрүн, христиан кечилдерин жана Мариям уулу Исаны Аллахтан башка кудай катары кабылдашат. Чындыгында алар жалгыз кудайга ибадат кылууга буйрулган. Андан Аллахтан башка кудай жок. Ал алардын шеригинин аруу. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Алар өз ооздору менен Аллахтын нурун өчүргүлөрү келет. Бирок алар ислам динин канчалык жек көрүшпөсүн, Аллах өз нурун толук кылат.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Al öz elçisin tuura jol, çınıgı din menen müşrikler jek görüşse dele bütkül dinderdin üstünön üstömdük kılığa jibergen. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ey momundar, iýdeyler ilimdүүлөр menen hristiyan keçilderinin köpçülügü adamdardın mal mülkün bozukuluk menen jeşet jana Allah'tın jolundan tosuşat. Altın gümüşte jeýnap Allah jolunda sarptabagandarga sızdatuvçu azapty süýünçülü. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Kıyamet günü alar tozok otunda kızıtılıp, anı menen alardın mаңдайлары, kaptaldары jana jondoruna tak basılıp, mına özüňөр üçin jeýnagaňar, emi jeýnagaňardyn daamyn tatkıla dep aytylat. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Çındığında asmanlar menen жерди jaratkandan beri Allah'tın özünün kitebinde aylardın sanı 12. Bulardın törtöösü ıyık aylar. Mına uşul İslam bekem din. Uşul aylarda özüňörgө zulumduk kılbagıla. Müşrikler siler menen soğuşkanday siler de alar menen soğuşkıla. Bilip koygula, çındığında Allah takvalar menen birge. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Hakikatta ıyık aydı geçiktürүү, kapırlıkты arttırуу. Anı menen kapırlar joldan adaşşat. Alar Allah'tın aram kılgan aylarının sanın toluktoo üçün anı 1 yıl aram kılıp 1 yıl adal kılışat. Oşantip Allah'tın aram kılganın adal dep bilişet. Alardın jaman işleri özlerine koz kılıp görsetilip koyuldu. Allah kapırlarda tuura jolga bagytlabayt. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Ey momundar, silerge emne oldu? Allah jolundagy soğuşka çıkkıla dep aytılsa, salmaktaryňardy jerge saldyňar. Ahiretke karaganda düýne jaşoosy jakşy görünüp jataby. Düýne jaşoosunun paydasy ahiretke salıştırmaluu öte az.
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Егер соғышқа шықпасаңар, Аллах сілерді сыздатушы азап менен азаптап, ордыңарға башқа қауымды алмаштырады. Сілер Аллахқа ешбір зиян жеткіре албайсыңар. Аллах бардық нәрсеге құдіреттүү. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Силерага жардам бербесиңер деле, аны капырлар Меккеден чыгарып, өңгүрдө экөөнүн бири болгон убактада аға Аллах жардам берген. Ошол кезде жолдошуна Абу Бакырга: "Кайгырба, чындыгында Аллах биз менен бирге" деп айтты. Аллах ага өз бейпилдигин түшүрүп, силер көрө албаган аскерлер менен кубаттады. Ошентип капырлардын сөзүн төмөн кылды. Аллахтын сөзү жогору. Аллах мартабалуу даанышман. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Жеңилже оор болгонуна карабастан согушка чыккыла да, Аллах жолунда мал мүлкүңөр жана жаныңар менен согушкыла. Эгер билсеңер, силер үчүн жакшысы ушул. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Эгер жакын жерде ишенимдүү олжо жана жеңил жүрүш болсо, алар сени ээрчишмек, бирок аралык аларга алыс көрүндү. Алар Аллахтын ысмы менен, эгер мүмкүнчүлүгүбүз болсо силер менен кошо чыкмак элек деп ант ичип, өздөрү кыйратышты. Аллах алардын жалганчы экенин билет. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Аллах сени кечирет. Бирок сен эмне үчүн алардын кимиси чындыкты, кимиси жалганды айтып жатканын аныктабастан эле жүрүштөн калууга уруксат бердиң. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Аллахка акырет күнүнө ыйман келтиргендер, Аллах жолунда мал мүлкү менен жандарын согушууга арнагандар, сенден жүрүштөн калуу үчүн уруксат сурашпайт. Аллах такваларды билүүчү. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Ким Аллахка акырет күнүнө ишенбесе, жана жүрөгүндө шектери болуп, күмөндөрүндө олку-солку болгондор гана уруксат сурашат. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Эгер мунафыктар, эки жүздүүлөр, согушка чыгууну кааласа, ал үчүн даярдык көрүшмөк. Бирок Аллах алардын жүрүшкө чыгышын каалабай тосуп койду да, үйүндө олтургандар менен чогуу олтура бергиле деп айтылды.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Eger alar siler menen жүрүшкө барышканда, силердин ортоңордо бузуклукту гана көбөйтмек. Анткени алар ар дайым ушак чыгарууну көздөшүп, силердин ичиңерде башалмандык чыгармак. Алардын араларында тыңчылары да бар. Бирок Аллах залымдарды жакшы билет. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Чындыгында алар мурдада башаламандык чыгарууну көздөп, иштериңерди тескери натыйжага алып келген. Акыры алар жек көрсө да акыйкат келип, Аллахтын амири үстөмдүк кылды. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Алардын ичинен кээ-бирлери мага калууга уруксат бер, мени азгырыкка алып барба дешет. Байкагыла, чындыгында эле алар шайтанга азгырылгандар. Акыйкатта тозок капырларды ороп алат. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. Эгер сага бир ийгилик келсе, алар аны жактырышпайт. А эгер сага бир кайгы келе турган болсо, биз мурда эле ушундай болоорун билип, өз ишибизди тууралап алган элек дешет да сүйүнүп калышат. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Бизге Аллахтын жазганы гана болот. Ал биздин эгебиз. Момундар Аллахка тоокел кылышсын дегин. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Аларга силер бизге эки ийгиликтин биринин келишин күтөсүңөрбү? Биз силерге Аллахтан жаза келерин, же биз аркылуу силерге бир азап жиберерин күтүп жатабыз. Анда силер күткүлө, силер менен чогуу биз да күтөбүз деп айт. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Аларга мал мүлкүңөрдү мейли ыктыярдуу түрдө, мейли ыктыярсыз түрдө сарп кылгыла. Бирок силердин кайрымдуулугуңар баары бир Аллах тарабынан кабыл кылынбайт. Анткени силер бузуку коомсуңар дегин. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Алардын кайрымдуулугун өздөрүнүн кабыл болушуна кедерги болгон жагдай төмөккүдөй. Аллахка, анын элчисине каршы чыгышкандары намазга өтө жалкоолук менен келишкени жана өтө жек көрүү менен мал мүлк сарп кылышкандыгы. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Алардын мал мүлкү жана балдары сени суктандырбасын. Чындыгында Аллах ошол аркылуу аларды дүйнө тиричилигинде азапка салууну Аллах капыр абалда жандарынын чыгышын каалайт.
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. Alar ıras biz da silerdenbiz dep Allah'tın adı menen karganışat. Birok çındığında alar silerden emes. Alar korkok qoğum. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Eger alar soğuş uçurunda kandaydır bir başbayanik tavışsa, je ünkürlör je olbosa girerge bir teşik görünse, oşol tarafka şaşıla umtuluşmak. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Alardın kaybirleri sadakanın aynan seni ardından ayıptaşat. Eger alardın özlerine sadaka verilse razı boluşat. Eger verilmez kalsa açulanışat. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Andan görü alar Allah'tın anın elçisinin özlerine bergenine sadakasına razı bolsa, jana Allah'tın özü bizge jetüştü. Jakında Allah anın elçisi öz jakşılığın tartulaşat. Çındığında biz Allah'a gana hayırlaus deşse. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Hakikatta sadakalar Allah жүктөгөн парс, колужуга кедейлерге, колунда жок чакырларга, аны жыйноочуларга, көңүлдөрүн алуу керек болгондорго, мусулман кулдарды бошотууга, карыздууларга, Аллахтын жолундагыга жана мусулман мусапырларга берилет. Allah ар нерсени билүүчү даанышман. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Alardın kaybirleri paygambarga al bir kulak dep anın göңүлүн sındırışat. Al siler üçün жақшы kulak. Allah'a özü iman keltirip mo'mindardı tasdiqtayt. Demek iman keltirgenler üçün ırayım kim Allah'ın elçisine jafa çektirse ağa oğrutucu asap bar. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Alar silerdi ırazı kılуу üçün Allah'tın atı menen ant içişet. Eger alar Allah'a iman keltirgen bolsa, anda Allah'tı anın elçisin ırazı kılуулары gerek. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. Alar kimdir biri Allah'a, Cihananın elçisine karşı çıksa al üçün tüylüktü, cançıdağız azaptı tozok bar ekenin bilişbeybi. En ulu korduk uşul tozok. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Ekijüzdüler özlerine baylanıştı. Alardan jürögündögülörden kavar berүүчү bir ayat düşöy dep korkuşat. Azırınça şıldыңдап turgula. Hakikatta Allah siler korkkan nerseni açıkka çıkarat dep aytkın.
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Eger alardan sorasaң, biz jönele tamaşalap oynop koyduk deşet. Alarga Allah'tın ayatlарына, anın elçisine güle turgan bolup kaldыңарбы degin. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Geçirim surabagıla. Siler iman keltirgen soň kayra kapır bolduňar. Eger biz bir taypaňardy geçirsek, başka bir toğuňardy günөөsünden ulam jazalaýbys. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Munafık erkekler menen munafık ayallar biri-birinden alar jamandykka çakırıp iyigilikten tosuşat. Alardın koldoru ardayım jumuluu. Alar Allah'ты unutuşkan. Oşonduktan Allah da alardı unutkan. Hakikatta munafıklar buzuklar. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Allah munafık erkekler menen munafık ayaldarga jana kapırlarga alar hiç kaçan çıkpay turgan ottu, tozoktu ubada kıldı. Oşol alarga jetişdүү. Alarga Allah'tın kargaşı tigen. Alarga tügenbes azap bar. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Siler özüňörden murdagılar siýaktusuňar. Alar silerden da güçlü, jana alardın mal mülkü, jana baldары uruk tukumu da silerdikinen göýle. Alar bol düýnö jırgaldyklaryndan keňiri paýdalanışdy. Siler de murdaglarda ele bol düýnö jırgaldarынан gen bolgon joksuňar. Oşonduktan jamandykka alarganday süngüşse, siler de tak oşondoy süngüdüňөр. Alardın düýnödögi da, ahirettegi da amaldary tekke ketdi. Alar oşondoy ziyan tartuuçular. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Alarga özlörünün murunku Nuh, Ad, Samud kowumdary, İbrahim eli, Madian eli, oşondoy ele oyron bolgon şaharlardın kawarlary jetpedibi. Oşolarga da paýgambarlary öte köp dalillerdi keltirişken. Allah alarga zulumduk kılgan jok. Alar özlörüne zulumduk kılışdy. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Momun erkekler menen momun ayallar bir-birine gömökçü.
Алар жакшылыкка чакырып, жамандыктан тосушат. Ошондуктан алар намаздарын толук аткарышып, зекет беришип, Аллахка, анын элчисине моюн сунушат. Ошолорду Аллах өз мээримине бөлөйт. Акыйкатта Аллах ызаттуу жана өкүмдар. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah момун эркектер менен момун аялдарга алдынан дарыялар агып турган, алар ал жерде түбөлүктүү калуучу Адын бактарында, башкача айтканда бейиштин аталуу ысымдарынан кооз турак жайларды убада кылды. Бирок Аллахтын ыраазылыгы эң улуу, бул улуу ийгилик. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ey пайгамбар, капырлар жана мунафыктар менен күрөш, аларга катаал мамиле кыл. Алардын кайтып келер жайы тозок. Ал кандай гана жаман орун. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Алар айтпадык деп Аллахтын ысымы менен ант ичишет. Ырасында алар капырлык сөздөрдү көп сүйлөшөт. Алар мусулман болгондон кийин да кайра капырга айланышат. Ошондой эле алар эч качан колдо жеткис нерселер тууралуу кыялданышат. Алар Аллахты жана анын элчисин ырайымы менен байыткандыгы үчүн жек көрүшөт. Эгер алар тообо кылышса, ал өздөрү үчүн жакшы. А эгерде алар тообо кылуудан баш тартышса, анда Аллах бул дүйнөдө да, акыретте да аларды азапка салат. Ошондуктан аларга жер жүзүндө колдоочу да, жардамчы да жок. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. Алардан айрым бирөөлөр, эгер Аллах бизге өз берешендигинен байлык берсе, албетте биз садака берген жакшы адамдардан болоор элек деп Аллахка ант беришкен. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. Ошондо Аллах аларга өз берешендигинен байлык берген кезде, алар Аллахтын бергендерине сараңдык кылышты, баш тартышты. Алар жүз үйрүүчүлөр. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Эми алар Аллахка берген өз убадаларына өздөрү каршы чыгышып, жалган сүйлөгөнү үчүн өзүнө жолуга турган күнгө чейин алардын жүрөктөрүнө эки жүздүүлүк салып койду. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Алардын сырларын шыбырашып сүйлөшкөндөрүн Аллах анык билерин билишпейби? Чындыгында Аллах кайыптарды билүүчү. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Садака берүүгө умтулган момундарды шылдыңдаган мунафык адамдарды жана маңдай тери менен тапканын гана бергендерди
келекелегендерди Allah шылдыңдайт. Алар үчүн сыздатуучу азап бар. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Münafıklar üçün Allah'tan geçirim surasan da, suravasan da, al turgay 70 jolu geçirim surasan da, Allah alardı hiç geçirbeydi. Bolalardan Allah'a, anın elçisine karşı çıkkanından, Allah buzuqu qowumdu tuura jolga bagıttabaydı. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Алар Аллахтын элчисине каршы чыгып, согушка барбай отуруп калганына сүйүнүштү. Аллах жолунда мал мүлкү жана жандары менен согушууну жек көрүштү. Алар ысыкта согушка чыкпагыла деп айтышты. Эгер төшүнүшсө, тозогуту мындан да ысык деп айт. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Эми алар жасаган иштеринин жазасы үчүн аз күлүп көп ыйлашсын. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Эгер Аллах сени мунафыктар тобуна кайра кайтарып алып барса, сенден катышууга уруксат сурашса, эми эч качан мени менен бирге чыкпайсыңар да, мени менен бирге душманга каршы согушпайсыңар. Анткени силер алгачкы ирет ордуңарда олтурууну жакшы көргөнсүңөр. Мына эми артта калуучулар менен бирге олтура бергиле деп айткан. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Алардан бирөөсү өлсө эч качан жаназа намазын окубада, мүрзөсүнүн башында да турба. Анткени алар Аллахка жана анын элчисине каршы чыгып, капырлык кылып бузуку абалда өлүштү. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Seni алардын мал мүлкү жана балдары суктантпасын. Чындыгында Аллах муну менен аларга дүйнө жашоосунда азапты жана алардын жандарынын капыр боюнча чыгышын каалайт. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. Алларга Аллахка ыйман келтирип, анын элчиси менен бирге согушкула деп айтылган сүрө түшүрүлсө, алардын байлары сенден уруксат сурап, бизди жөн кой, олтуруучулар менен бололу дешет. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Алар артта калуучулар менен бирге болууну каалашты. Алардын жүрөктөрүнө мөөр басылган, ошондуктан түшүнүшпөйт. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Бирок элчи жана аны менен чогуу ыйман келтиргендер
мал-мүлкү жана жандары менен согушушту. Мына ушуларга жакшылыктар буйрулду. Мына ушулар тозоктон кутулуучулар. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Allah аларга алдынан дарыялар агып турган, алар анда түөлүк кала турган бактарды даярдап койгон. Мына ушул улуу ийгилик. المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Göçmen Araplardan себептүүлөр өздөрүнө уруксат сурап келишти. Аллахка, анын элчисине жалган-жалаа жабышкандар үйлөрүндө олтуруп кала беришти. Алардын капырларына сыздатуучу азап бар. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Allah менен анын элчисине ишенимдүү болгон алсыз, оорулуу, кайрымдуулук кыла албагандарга күнөө жок. Эгер алар Аллах жана анын элчиси үчүн ыхлас кылышса, жакшылык кылуучуларды жазалоого жол жок. Аллах кечиримдүү боорукер. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Soğuşqa unaa asırap kelgenderge, men anda silерге unaa taap bere albayım деп айтканымда, өздөрү да согуш үчүн сарптай турган нерсе таба албай, көз жаштарын армандуу төгүп кайткандарга да күнөө жок. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Бул жазылуу өздөрү бай болуп туруп, сенден үйүндө калуучулар менен чогуу калуу үчүн уруксат сурагандарга тиешелүү. Алла алардын жүрөктөрүн бүтөп, мөөрлөп койгон. Ошондуктан алар билишпейт. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Soğuştan kaytıp, alarga barsаңар, силерден кечирим сурашат. Аларга кечирим сурабай эле койгула. Биз силерге эч качан ишенбейбиз. Чындыгында Аллах бизге силер тууралуу кабар берди. Аллах да анын элчиси да силердин ишиңерди көрүп турат. Кийин көмүскө кайыпты да, көрүнөө ачыкты да билүүчү Аллахка кайтып келесиңер. Ал силердин кылган ишиңерден өзүңөргө кабар берет. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Силер аларга кайра келген кезде алардан 100 үйрүшүңөр үчүн Аллахтын аты менен ант ичишет. Алардан 100 үйрүгүлө. Алар чынында эле ыплас адамдар. Арам иштерди кылганы үчүн алардын орду тозокто. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Алар силерге жагынуу үчүн ант ичишет. Эгер силер алардан ыраазы болсоңор да, Аллах алар сыяктуу бузуку коомдон ыраазы болбойт.
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Göçmen Araplar kapırlıkta jana munafıklıkta abdan katуу. Alar Allah'tın öz elçisine düşürgön çegaralaryny bilişbey kaluga layıkdyrak. Allah bilүүçi danışman. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. Göçmen Araplardan Allah jolunda bergenlerin ziyan esebinde karay turgandары бар. Oşular sizlerge jaman doğrulordun gelişin kaalaşat. Doğrulordun jamanı alardın özlerine gelet. Allah uğuçu, bilүүçü. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Göçmen Araplardan Allah'a ahiret gününe işengen sarptagan karajattарын Allah'a jakındyk, paygambardın jakşı tileklerine şaykeş kelgen iş katары kargan adamlar da bar. Mına uşul çındygында Allah'a jakındyk, Allah alardı öz ırayımına bölöйт. Hakikatta Allah geçirimdүү, mehrimdүү. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Жер которгондордон, башкача айтканда мухажирлер, Меккеден Мединага ислам дини үчүн көчкөн алгачкы мусулмандар. Ансарлардан, башкача айтканда мухажирлерди сый менен тосуп алган алгачкы мединалык мусулмандар. Алгач ыйман келтиргендер жана жакшы иштерде аларды ээрчигендерден Аллах разы болду. Алар да Аллахтан разы болушту. Ошондуктан Аллах алар үчүн ичинде түөлүк кала турган алдыларынан дарыялар агып туруучу бейиштерди даярдап койгон. Бул эң чоң ийгилик. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Силердин айланыңарда göçmen Araplardan эки жүздүүлөрү да бар. Ошондой эле мединалыктардан да эки жүздүүлүккө чуңкуп киргендери бар. Аларды сен билбейсиң, биз билебиз. Аларды экесе катуу азапка кабылтабыз. Андан кийин алар андан да чоң азапка салынат. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Кейбіреулері өз күнөөлөрүн моюндарына алышат. Бирок алар жакшы иш менен жаманды аралаш кабылдашат. Аллах алардын тооболорун balkim kabul kılar. Hakikatte Allah geçirimdүү, ırayımdүү. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Alardın mal mülkünün sadaka al da, oşol arkılуу alardı тазартып жакшылыгын арттыр. Аларга Аллахтан ыйман сурап дуа кыл. Анткени сенин дуаң аларга ырайым. Аллах угуучу, билүүчү.
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Pendelerinin toğusun, sadakaların kavulday turgan bir gana Allah ekenin alar bilişbeybi. Çındığında Allah toğulardı kavul kılıuçu ırayımdu. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Alarga jasay turganыңарды jasagıla. Silerdi Allah, paygambar, jana momundar jakında göröt. Jaşuruun menen aşkereni bilүүчү. Allah'a kaytarılasыңар. Da oşonda Allah siler emne iş kılganыңардан kabar beret degin. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Soğuştan kalıp Allah'tın buyruğun kütüp atkanlar, Allah alardı je azapka salat, je toğuların kabul kılat. Allah bilүүчү danışman. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. İslamga ziyan tiygizүү, kapırlık kılуу, musulmandардын araсын ыдыратуу жана мурдатан эле Аллах менен анын элчисине каршы согушуп, келе жаткан адамдарды тоосуп алуу үчүн мечитти кургандар албетте жакшылыкты гана каалаган элек деп ант ичишет. Ошондой Аллах алардын ашкан жалганчы экенине күбө. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Ал мечитте эч качан намаз окуба. Башкача айтканда, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жок кылуу максатында пайгамбар кирип намаз окусын деп мушриктер мечит курушкан эле. Алардын бул амалын Аллах Таала өз элчисине билдирип жатат. Алгачкы күндөн бери такыбалык негизинде салынган мечитте намазга турууң сен үчүн ылайыктуу. Ал жерде күнөөдөн абдан тазарууну чындап ниет кылган кишилер бар. Аллах да абдан тазаларды сүйөт. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Аллахтан корккон такыбалык менен Аллахтын ыраазылыгына шайкеш мечит курган адам мыктыбы же кулай турган жардын жакасына мечит куруп, аны менен кошо өзү тозокко кулай турган адам жакшыбы? Аллах адашкандарды туура жолго багыттабайт. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Ошондуктан алардын курган мечиттери өздөрүнүн жүрөктөрү талкаланганга, өлгөнгө чейин ырастыгы күмөн боюнча кала берет. Аллах билүүчү данышман. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Haqiqatda Allah mo'minlarning janın yana mal mülkün beyişke almashtırgan. Alar Allah jolunda soğuşup öldürüşöt, jana öldürülüşöt. Buga baylanıştуу çыныгы uada Toratda, Injilde jana Qur'anda bar. Öz uadaсын Allah'tan artık orundata ala turgan kim bar? Oşunduktan uşul soodolaşууга kuvangıla. Antkeni bul zor iyigilik. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Tova kıluvçular, ibadat kıluvçular, Allah'ты dаңтоочулар, орозо tutuvчулар, намаз окуп руку сажда кылуучулар, жакшылыкка чакырып жамандыктан тосуучулар жана Аллахтын чектерин сактоочулар, ушулар бейиш ээлери, момундарга сүйүнчүлөр. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Пайгамбарга жана момундарга тозок ээлери экендиги билингенден кийин эгер жакындары болсо да мушриктер үчүн Аллахтан кечирим суроого болбойт. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. İbrahim'din atası üçün Allah'tan geçirim tilegeni ağa berilgen uada boyunca bolot. İbrahim'din özüne atasının Allah'a düşmandığı bilingen soň ataсын taştap çıkıp ketdi. Çındığında İbrahim arı geçi peyil, arı jumşak münözdü öyle. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Allah qaysı bir eldi tuğra jolga salgandan keyin alar saqtagan nersilerin açık bildirmeyince alardı adaştırbayt. Çındığında Allah bardyk nerseni bilүүчү. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Haqiqatda asmanlar menen жердин кожоюндугу Allah'a gana taandyk. Al öldüröt jana tiriltet. Siler momundar üçün Allah'tan başka jardamçı da koldoочu da jok. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Çındığında Allah momundardın bir bölügün jüröktörü adaşууga ıktagan oor mezgilden keyin Paygambardı eerçigen muhajirler menen ansarlardın toolorun kabul kılıp Paygambardın ırayımına alıp geldi. Allah alarga ırayımdуу boorker bolgonduktan alardın toolorun kabul kıldı. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Soğuştan қалған üçөөнүн да тоолору кабыл кылынды. Аларга жер кенен туруп, абдан тарып кеткен болчу. Алардын жүрөктөрү кысылып кеткен эле. Аллахтан башка эч кандай сактап калуучу жок экенин аңдашты. Ошондон кийин Аллах алардын тоолорун кабыл кылды. Чындыгында Аллах тоолорду кабыл кылуучу мээримдүү. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ey момундар, Аллахтан коркуп, чынчыл адамдар менен бирге болгула. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Madinalıktardın жана алардын айланасындагы көчмөн араптардын Аллахтын элчисинин артта калуусу, анын жанынан өз жандарын артык көрүүсү жарабаган иш. Анткени алар Аллах жолунда чөлгө дуушар болушуп, чаңкашса, чарчашса, ач калышса, капырларды ызландыра турган бир жерден өтсө жана душманды жеңсе, аларга ошол себептүү гана жакшы амал жазылат. Аллах жакшы иш кылгандардын сообун текке кетирбейт. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Алар Аллах жолунда чоң же кичи болсун, бир нерсе сарп кылышкан болсо, же бир өрөөндү басып өтсө, Аллах алардын көркөм амалдарына сыйлык берүү үчүн сооп жазат. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Hakikatta momundardın bari toluğu menen жоого аттануулары шарт эмес. Ар бир тайпадан дин илимин үйрөнүп, алар жоодан кайтып келген кезде алардын такыба болуусу үчүн эскертишип туруулары керек эмес деп ойлойсуңарбы? يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Ey момундар, айланыңардагы капырлар менен согушкула. Алар силерден катаал мамилеге кабылсын. Чындыгында Аллах таквалар менен бирге экенин билгиле. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Bir süre түшүрүлгөн кезде алардан бул кимиңердин ыйманыңарды арттырмагалы дечү адамдар да бар. Ал сүрө момундардын ыйманын арттырат. Ошолор кубанышат. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
Ошондуктан ал суры жүрөктөрүндө дарты болгондордун жамандыктарынын үстүнө жамандык арттырат. Алар капыр тейде өлүшөт. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Munafıqlar ар жылы бир же эки ирет Аллах тарабынан сыналып жатканын көрүшпөйбү? Ошондо деле алар тообо кылышпайт, насаатты да кабыл алышпайт. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Эгер сүрө түшүрүлбөсө, бири-бирине карап, силерди көрө турган бирөө барбы деп, анан өздөрү терс бурулуп кетишет. Алардын жүрөктөрүн Аллах тескери оодарып койгон. Анткени алар түшүнбөгөн коом. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Чындыгында силерге өз араңардан чыккан ызаттуу элчи келди. Ага силердин түйшүгүңөр оор келсе да, ал силерге өтө камкор, момундарга мээримдүү боорукер. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ey Muhammed, эгер алар сенден жүз үйрүсө, мага Аллах жетиштүү, андан башка кудай жок. Ага тоокел кылдым. Ал улуу арштын кожоюну деп айт.